Alerta Secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim Gusmão, jornalista Sira Tersane e a Parlamento Nacional, Banhira participa e debate Orçamento Geral do Estado tinang rehung rua Ronalores sing rua. Aprovechar a oportunidade, né? Kita akan kartu alerta ba menjadi rakyat terutama. Hari bagi anunsi tentunya Direksi Nasional Meteorologi dan Geofisika kata dia itu to dia des masalah to dia des ni sehingga istilah di Makas wajah terutama. Ia nivel bilinya dia dia novio dia 8 dia dia alerta, ini alerta. Kenapa dia linha minha ainda se alerta dele acontece gudang ho intensidade di Makas dia dilarang. Amane maka ika dilarang itu terjadi kata 30 minutos de udang tahu kita hindi passe balong na Santa Cruz na sanya audiang na sanya dilarang dia kemudian lima amane maka kita alerta baca sila di sira jadi sampai maka helaya maka ibu kita maka ya orang kita maka takibu sari ka proteksi maka perparaan dele waktu pati serga maka pati mesti salvi dele kontak com proteção civil bombeiros de dele akan ajuda. Ni alerta ba komunidade e teritori larang, tambah reba anunsi husi Direção Nasional Meteorologia katak, iha lorong walu to lorong sanulu bulan Dezembro ne, se acontece udang ho intensidade makas iha teritori larang. Governante ne husu ba komunidade Sira, atu cuidado documentos importantes Sira nune karik udang makas, bele hases amba iha fatin seguro. Guilhermina Franco, Estel News.